Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Today is the solemnity of our Holy Father, Saint Benedict, the patron of Western monasticism. Let us include in today's Holy Mass intentions the following: Thanksgiving of the family of Mr. and Mrs. Ruperto Dumlao, Do Martin Gomez, OSB, Engineer Adrian Briones, Architect Alvin Galura, Engineer Miss and Mrs. Noli Vitug, Mr. and Mrs. J. and Early Manaloto, Engineer Sebastian Pagco, Engineer Jose Nolasco, Kathy Ifurong, Mr. and Mrs. Noel Nukup, Mr. and Mrs. Domingo Dizon Jr., Mr. and Mrs. Justin Dizon, Mr. and Mrs. Nestor Ibay, Loretta and Lynn Lindsay, Carla Milane and Caitlin Mary Ibay, Alma and June Espino, Julius Oliver and Mitchell Ibay, Sister Shelo Salgado, Eduardo and Janeline Espiritu, Consolacion and Fe Ibay, Frederick, Gerald and Mitch Espino, Dr. Lisa Moore and Lisette Shield, Chito Flores, Vincent and Duela Espino, Jeffrey and Let Hizon, Mr. and Mrs. James Carpenter, Dr. Ads Manalo, Mr. and Mrs. J. and Monette Macabali, Engineer Ray Pexon, May and Leng Messina, Bernadette Cheng, Mr. and Mrs. Lito and Glo Basa, Ms. Sita Rodriguez, Sunshine Superstore, Mr. and Mrs. Marshall and Glo Macabalug, Mr. and Mrs. Jubelio Nila Fernando, Feli and Linda Bacani, Mr. and Mrs. Nonong Gomez, Mrs. Olive Conanan, Dr. and Mrs. Jude and Therese Verzosa, Bette Lim, Sitang Tolentino, Agnes Dulay, Mrs. Nena Ong, Esting Flower Shop, Mrs. Milet Ocampo, Ellen Kayeng, Mrs. Irene Katibog, Mr. and Mrs. Par and Chona Pamintuan, Mr. and Mrs. Jose and Divina Tulio, Paz Roque, Mr. and Mrs. Ray Malyari, Kay and Benedict Soliman, Josefa and Vic Garcia, Elsa Nukup, BJ and Bang Valenton, Roel Panlilio, Millie and Riza Trinidad, Ray and Carla Almenanza, Melba Basilio, Riza Tolentino, Olimpio Macabali, Edgar Josie Dolosa, Socorro Kanda, Mr. and Mrs. Eduardo and Shirley Guarin, Sister Filomena Tamayo, Mr. and Mrs. Johnny and Alma Dofredo, Martha Dizon, Ricky Sionco, Romeo Miranda, Villamor Tolentino, Gaudencio Natividad, Alex Yusi, Baby Baluyut, and Lisa Baluyut, Mr. and Mrs. Aida Ponyo, Mr. and Mrs. Roland Vitug, Wilma Morales, Mrs. Helen Menchola, Mrs. Net Alquero, Rosita Soto, Perla Gumin, Marco Fernando Nang, Mrs. Lilian Borromeo, Ruel and Almira Alfonso, Lydia and Abel Canlas, Susan Vitug, Andrea Marie Scudero, Mrs. Zenny Maliwat, Sister Clara Supan, Mr. Joseph Lorenzo, Rolando Inchi Mateo, Jennifer Dizon, Nit Seron, Jenny and Darwin Conanan, Mayor and Mrs. Teddy Tumang, Engineer Jess Punzalan, Lito and Bethrel Bautista, Panti Galang Family, Mr. and Mrs. Matt and Feli Pineda, Myla and Bong Manalese, Gina Capulong, Lilian and Ray Antonio, Sonia and Des Villanueva, Baby Noel Bachon, Bong Andong Capulong, Pines and Willie Lagman, Monica and Ludi Tumang, Delia and Virgilio Olita, Julian Almirol, Arlene Balbuena, Ivor Maata, Isabel and Boyantero, Evelina Escudero, Margie Rolly Golda Ed, Junjun Tek Yang Sadat and Sita Capulong, May Enriquez, Susana Macapagal, Angela Canlas, Angelica Punzalan, Mr. and Dr. Lizelle Alcoy, Marie-Therese Ongchua, Carmelita Ginto, Anita Mazon, Gloria Galang Hills, Evelyn Lumba,
Leonie David, Arvin Diomedes Hilario, Erwin Macapagal, Eliz Rosel de Maunahan, Mrs. Aurora Datu, Mr. and Mrs. Sustino and Rose Fabian, Marlon Anisete, Mr. and Mrs. Gilbert and Monette Sanchez, Mr. and Mrs. Teodoro Sampang, Mr. and Mrs. Emer and Corazon Barrera, Nancy Solomo, Dr. Ann de la Paz, Mrs. Romana Reyes, Christian Joy Capulong, Maylene Manalese, Janine Tandang, Susan Dico, Edna Castillo, Malu and Grace Mendoza, Jones Gatchalian, Sonia Sikat, Roland Celis, Jojo Endang Predezuela, Eddie and Thelma Manga, Maria Luz Argento, Benedict and Tess Flores, Francisco Capati, Jerry and Kathy Mendoza, Mark Dumlao, Dr. Angelo Martino Enriquez, Jeng and May Enriquez, Glenn Franco, Jeric Anton Enriquez, Josephine Macabali, Joy Camacho, Yona Tolentino, Luisa Maniago, Presita Polino, Lita Inconching Chua, Dr. Imelda David, Zon Malyari, Maricel and Al Manalo, Marlon Tayag, Aida Dizon, R.C. Borja, Irene Ginto, Paula Llanes, Wilma Conching and Agnes Balaksaw, Remedios Nakpil, Hill and Ezil Gozo, Mr. and Mrs. Carding and Flor Cunanan, Teddy and Alma Paraz, Fer Pabustan, Lucia Mercado, Mrs. Connie Giang, Nestor Hipolito, Nilunukuk, Pet Santos, Lord Inventor, Aurea Yap, Reneco, Dr. Belen Gonzalez, Ding Malyari, Dr. Carmelita Torno, Maria Uy, Ignacio Family, Abel Manahan, Loida Rosi Liandicho, Alice Santiago, Bid Marquez, Adel Rivera, Judge Pedro Sunga, Oblates of Saint Benedict, Tita Sadsad, Kay Lazaro, Felicita Sampang, Munet Gutierrez, Ellen Panlilio, Maria Ginto, Dr. Irene Velasco, Claudette Pasion, Milagros Nakpil, Ruben Tungol, Mrs. Rose Santos, Dr. Joselita Galang, Let Bansil, Hasmin Cabral, Edna Malonzo Pangilinan, Lloyd and Mirna Tamanaha, Linda Lay Estrella, Net Bonus, Sinaida Paulino, Therese Capati, Nilda Bravo, Eduardo Manalo, Boyet Malyari, Mr. and Mrs. Wilson and Karen Isidro, Geraldine Crisostomo, Lito and Carmen Lazaro, Mr. and Miss Tony and Mila Luria, Asuncion Yabut, Jane Sadie, Benedict Vitug, Pamela Dizon, Sonny Ignacio, Adelaida Saragon, Bert and Paul Mariano, Mr. and Mrs. Joey and Nor Turla, Krisha Jane Sampang, Alice Reyes, Jun Tagines, Ronnie Meneses, Brother Ferdy Pangilinan, Ricardo and Lita Dizon, Maria Katrina Dizon, Angela Canlas, Sister Eunice David, Sister Irma Olalia, Sister Alma Magat, Florence and Monina Venco, Randy Enriquez, Esther Vergara, Mr. and Mrs. Jesus San Luis. Guidance of the Holy Spirit of Isa Tolentino, Ian and Eileen Tolentino, Eris Dolosa. Successful bar exam of Jerko Studio. Birthday Thanksgiving of Noel Meneses and Jeremy Santino. Successful U.S. Embassy interview of Mary Rose Marasigan. Safe travel of Therese Tolentino. Successful operation of Willie Lagman. Speedy recovery and healing of Lu Nukup, Salvacion Gomez, Donnie Soon, Miss Lita Dumlao, Father B.D. Chanoba, Diosdado Martin Salgado, Pepito Conanan, Paz Sarmiento, Ronald Manalastas, Miguel Gonzalez, Josefina Sobornido, Isidore Dagli, Alan Cervantes, Father Gio, Christian Paulo Bimias, Cristina Angelique Pilar, Encarnacion Tolosa, Lerma Dieduco, Sister Anselm Abuna, Florencia de la Cruz, Dr. Monica Rubio, Jean Camille Vital, Edwardson Bungay. For the souls of Gerardo, Bilen, Felicidad, Nenita, Pedro, Regina, Victorina, Vicente, Filomena, Carlos, Eloia, Balbiano, Leona Antonio,
Maxima Adolfo Benigno Petrona, Cipriano Teresita Santos Sr., Zoraida Ignacio Mercedes, Mother Agnes, Sister Scholastica, Sister Benedict, Sister Thelma, Sister Rosary, Father Larry, Father Maramba, Monsignor Tans, Natividad, Alex, Eloisa, Ging, Loreto, Emeline, Candido Maximiano, Marciana, Ludwig, June, Leonardo, Natividad, Bernabe, Erlinda, Ricardo, Margarita, Priscilla, Nisita, Abelardo, Efren, Ireneo, Leoncio, Juana, Proceso, Simeona, Eulalia, Adel, Victoria, Abelardo, Reynaldo, Bianca Frances, Edelberto, Ireneo, Oliva, Zenaida, Raymond, Marcelino, Zosimo, Natividad, Oscar, Clarita, Diosdado, Efeginia, Henry, Consolacion, Ben, Juliet, Victor, Wilfredo, Rosalio Jr., Tranquilina, Reno, Reynaldo, Jose, and for all souls in purgatory. Maya payabak po kay kayungan. At syuta na po kung ikalabing-limang Domingo ning Caraniuan na Panaun. Ngayon ng aldoy tipag celebran tayo po yung Cafiestan ng San Benito. Kaniting misa ay daon tala po king pasalamat dari makatuki Jose Pepe Hison, Roland Gonzalez, Chris and Rona Gomez, Rodney and Relic, at Claudio and family. For the past healing of Father Lord Christopher Beltran, Conchita Guanzon, at Mario Supan. Speedy recovery and Encarnacion Tolosa, Myra Paras, Raul Gopez, Mario Supan. Safe travel ng John Raymond Gopez. Antimurin para karing kaladwaking purgatorio, lalo na Domingo Sr., Carmen, Mariver, Maria Leonora, Reynaldo the First and the Second, Monsignor Ruben, Bernardo, Elias, first death anniversary, at Abelardo. Makiabeta ako po kindalit na pamuklat. Malayan at alatupi, malayan aming tumura, malayan ay naus mo, malayan na pinili mo, malayan mo ang
Anting metong nga pamilya ng Diyos, makatipon tamo, king lagyunig pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing Diyos sa igpa ng ginutang Jesucristo, pinili na katamo kapamilatan ng Kristo, ban mibyebye, king kayang harapan kaya bena, maganap ing tangka ng tipunan ng balang metong ban miyabe-yabe lalam ng Kristo. Ing kapayapana at grasya ng Ginoo manatiling parati kay kayungan. At kay Kaan timurin. Pelakara nung alang bakal. Magdalang pamangan, magdalang imalan, magdalang kwalta. Parano ka rin? Ban dumanop lagindalan? Ali, ban miturulang magtiwala, king ganakanan ng Diyos, at ganakada rin kaparang tao. Ganakaning Diyos at ganakaning kaparang tao. Hoy ti mo naman yung panagkat kaya katamo. At kanitin Domingo, grasya na ning Diyos sa pagselebran tayo naman. Ing meto nga taong king buong biyena, migtiwala, king ganakanan ng Diyos at ganaka din kaparang tao. San Benito, abayan tala rin kapatad tamong mongha, king pamagpasalamat at kaya bera, manyawad tamong saop king panalangin ng San Benito, ban sumibol at ematda, ing kaya katang kumpiyansa, king kaya panan ng Diyos at din kaya katang kapara. Karing pinandit, milako tatiwala, king ing Diyos mayapya, at din kaparatang tao mayapla. Si Shantayti, batang maging karapat dapat makisulo, kindulang ng Ginoo, kaniting misa. Nga ta sumabi, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang totoo. At kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip amano at dapat, at nyayaliwang kakaulangan. Uli nito ay panigapuro ka Santa Maria ang Kapilan Mambirhen, parin sablang anghel ang Puan Santos, at kay kayo kapatad, panalangin niyo po king Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Pasalamatan lang
tas kataas, Jesucristo. Aguming Espiritong Banal, ing ligaya ning Diyos higman. Amen. Manalangin tam. O Diyos ning katuliran at pakalulu, timawa mo kami king dewakan, ning pamikasala kapamilatan ning biye, kamatayan at pamibangon ng pasibayo, ning mabye mong amano, ing anak mong Yesu Kristo. Bustan mong ing biyen at mensahi, agyaga na kaming isiwala ing kayang katutuan, at iyatad ing kayang kalayan, king balang metong ketiking yato. Bitasan mo kaya kami iti, king pamipasyagmi, king kayang maipabalita, at king ing kayabe mi, king dalan, yo ing sarili mong anak. Yesu Kristong ginumi ang mabibiyat magari kang bemot ng Espiritu Santo. Meto nga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano na ninggino. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Amos. Iya Masiya, ing saserdote ning Betel, nga na kang Amos. Oy propeta, umena ka, muli na ka king bansang Huda, at karing ka manintunan, at karing ka manaral. E nakapasibayong manaral keti, king Betel, itiya ing lugal ning pisasamban ning ari. Itiya ing pambansang templo. Peki batani ngamos iya Masiya, kinganti kaniti. Ako propeta, at ako makakayabe, karing makakabilang ding manaral. Metong kumong pastol, at talaingat karing duto nga higera. Dapot, kingwana ko ning ginu, kingobra ko, at pepatok nangan magpastol. At inutusan na akong lumakad at magsalita para kaya, karing memalen ng Israel. Amano na ning Ginu, Salamat king Diyos. ipakit mo kaya kami o Ginu, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo keng kaligtasan. Ipakit mo kay kami o Gino, ingke kang ganaka, at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Ing sasabyaning Ginong Diyos, kakong pakirandaman, uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamu akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya, at kanita king kaya katang labwad, manatili ing kayang lingap. Ipakit mo kay kami o Gino, ingke kang ganaka, at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Misagana ing alang kupas alugad at katapatan. Mikawal naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol manibat king labwad. At ing katuliran matyo iba't banwang matas. Ipakit mo kay kami o Gino, ingke kang ganaka,
at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Wa ipagkalub ning Ginoo ing sablang kasaplalan, at king asikanta mo, dakaling kaya katang pupulan. Manimunaya kaya ing katuliran, at isadyane ing kayang dalanan. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ing kay kang ganaka, at pagkaluban mo kayang kaligtasan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Pasalamat tamo king Diyos at igpaning ginuta mong Yesukristo. Uling pigkaluba na katamong kanuanan, a iba't banwa. Pauli na ning katang pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom ta kang Kristo, pinili na nakatamo, bayo pa melalang ing meto ketawan. Ban maging banal tamo at alang kapintasan arapana. Uli ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak na katamong ampun, king kapamilatanang Esukristo. Iti yang parasan at kaburian. Purian taya uli ning maragol ng ganaka kaya katamo. King kapamilataning kayang pakamalan anak. Inatbus na katamong Kristo king kapamilataning kayang kamatayan. Uli niti, mi patawaran ing kayakatang kasalanan. Kasagad na ning lugod, apig kalub ning Diyos kaya katamo. Pigkaluba na katang kabiasnan at pamanalastas. Ban lubustang aintindyan ing makalihim ng parasan. Itiya ing parasan akeyang daptan, king kapamilatan ng Kristo. Potong miras no ing mituldong Panaun. Tipuna nongan ding sablang at tsubanwa at ding kingyato. At pisan meto nga nongan kang Kristo, anting pekabuntok da. At uli ng Kristo, meging balen na kami ning Diyos, adarapat karing sablang bage, agpangking kayang parasan, inyang pinili na kami, ketapang minunang panahon. Inya, ikaming minunang mikaating kapanayan kang Kristo, kekeng puryan, ing ligaya ning Diyos. At ikayo, inyang dimdamyo ing balita ning katutuan, ing maya pabalita aminye kaligtasan kaya kayo. Meniwala ko kang Kristo. Uli na niti, miyabiya kaya kayo ing tatak ning banal ay Espiritu. Antimong pinili ning Diyos. Ing Espiritu yung katunayan, daring pangako ning Diyos kaya katamo, anggaking kaya katamong ganap akaligtasan. Sukat tamong puryan ing ligaya ning Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos, parangalan tayo pong yan yung maya pabalita. Hallelujah, hallelujah, Ing igpa ning ginutang Hesukristo, aslagano sa ring kaya kayong kaisipan, ban abaluyo ing kapanayan ake kayong keyaos.
ing ginuman tabaya ke kayo. at ketang timuri. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kita o Inaus na lang Jesus, ding 12, at tibura na lang tidwa-tidwa. Dinina na lang upayang makapalwal karing marawak ay Espiritu. At saka nalape na bilinan nga na, eko magdalang nanuman king kaya kayong pamaglakbe. Subali mo king metong atukod. Ni pamangan, ni balutan, ni kwalta karing bulsayo. Ni piblasan, eko magdala. Dapat magsandalyas kayo. Nga napakarela, isano pa mang baleng kaya kayong tipaglayunan, karin ko manatili ang king paglakoyo, king balen ay ta. Nung king metong alugal, era ko tanggapan o pakirandaman, makoko ka rin, at ipagpagyu ingalikabok karing betisyu, anting tutol laban karela. May ko ring 12 at penaralda karing tao, ing sukat lang sumisi, at painggulot karing karelang kasalanan. Pepalulan dala, ring dakala demonyo, karing taong alip ng dareti, at kiskusan dalang laro, at pepakayap, ding dakala taong ating sakit. Ing maya pabalita ning Ginoo, kapurian kita o Kristo. Pakiramdam tapo king mano na ning Ginoo. May paabak po, kaya kayungan. Sister Angelica at ding kapatid na mongha, happy fiesta, kaya kayo. Kalabing 5 ng Domingo ning Caraniuan na panahon at Cafiestan ning kaya katamo nga Santo Kaniting Aldo, San Benito. King metong kaharian, ating metong hari, migdesisyon niyang munta keng bundok ban mangaso, to go hunting. Tiki niya mo yung metong nangalipan. Kabang at chula ka rin, mangaso la, maninton lang nga karelang auli, aksidente ning apana ning hari ing sarili ng bitis. At may sugat ya. Inyang akit na ningalipan, may sugat yung kayang hari, nga nang makanyan. Siguro po, kaburyanan ng Diyos, ingapana yung sarili yung bitis. Nga na. Mi buhay nga rin, nga na. Nano, yung sasabyan mo, buri na ng Gino yung manasakit ko. Imburi mo sabihan, paparusana ako ng Gino. Bakit? Marokwa rin tao. Nga na. King muana ng hari, ginapos na yung ngalipan na king metong atanaman, tsaka nelikwan. Inyang pati paneking bundok, asabat dehing hari, dening metong tribu, amamangan tao. Maninton lang tao nga daon da, king karelang Diyos. Ikit dehing haring magdili-dili, diklot dela de king karelang tribu. At inyang lubasan da na imalan, umeda deng inangnang, iderang, baniyo, idaon king karelang Diyos. Ikit da, ingatin niyang sugat, ing hari. At uling atin niyang sugat, eya pwedeng i-down. Bakit? Uling eya perfecto. They can only offer an unblemished offering. Perfectong down. Uling atin niyang sugat, eya perfecto, eya pwede niya binulos de. Mibulos siya, uli na ning aksidenteng apanana king bitis na. Inya nga pisip-isip na ningaring tutupin, mekad, kaburyanan ng Diyos, ing milyari kaya, uli na niti, miligtas siya,
beli ka na itang kaya ngalipan nung nuka rin ay ginapos at pesalamatan. Buriking kwento ngayon ni, uling paganakane ning kwentong iti, ing metong akatutuan king bie. Ning grasya na ning Diyos, ing kaya pa na ning Diyos, ing awsan tamong divine providence, mo mayayakit king masanting, mo mayayakit king manawa, at mayan tanggapan king bie. Nyapin siguro atin tamong awsan, nga napinitang kaya kaming kaluguran seminaryo kanita, blessing in the sky, nga na. Ing buri na po sabyan, blessing in disguise. Pero blessing in the sky, nga na. We have blessings in disguise. King mumunang lawe, disgrasya. King katataw yan, grasya pala. O bata kwento Katie, nga na ning ginuking ibanghelyo. Tutubod na kayo, munta kayo kareng balen, panaral yung maya pabalita. Nako magdalang na naman, nung emo tukod paglakad, ampon sandalyas, beto nga Paris. Nako magdalang extra, nako magdalang ekstrang pamangan, nako magdalang imalan, ni pera, nako magdalang ana. Nung ikayo pong tutubod na ning Ginoo, munta ko, Batanis, panaral yung maya pabalita ka rin, nako magdalang nano. O nung ako, siguro, Gino, nang buri mong malyari kaya kami, buri mo kayang dumanop. O nano pong gamitan mi Gino. Pero bilib ko ka rin kayang disipulo. May mintula, king kayang panabilin karela. Bakit? O ba't pinabili na ning Gino karela yung, nako magdalang na naman. Nung neen mo itangke kung kailangan, carry only what is necessary. A walking staff, a walking stick, and a pair of sandals. Ita mo yung kailangan nyo. Muntahan ako ka rin. Bakit? Mumunan dili, iting panabilin, metong yang panagkat, magtiwala, king kaya pa na ning Diyos. Mayap niya yung Diyos. Kami paboren. Ka magkulang. Uling yung obrang gagawan mo, obra na ning Diyos. Sungsungana, ing kailangan mo. Ibyena, ing kailangan mo. Since this is God's mission, and you only participate in this mission, God will provide for your provision. Don't worry. Just go. Nga na mong sasabi. Paganaka, king mayap yung Diyos, at nakapaboren. Kadwang paganaka, o ba't tutubod no nga lang darala? Uling din taong dasdan nyo ka rin, mayap la. Dako paboren. Nga na po ning metong eksperto king Biblia, uling kanong inyang panahon ay dakal na maniwala king Ginoo, dakal na tutuki kaya, dakal ne supporters, kareng haliwaliwang balen, nya padalano kareng balen na reti, kumpiyansaya, na rening taong maniwala kaya, adasdan daking balen na reta, edo paboren, ding itubod na. At tutupin, elami paboren, ding tinubod na. Kumpiyansa, king ganaka, daring tao. Siguro po sabihan nyo, among kem panahon ay ni balamu, as nang kasakit, magtiwala king ganaka, daring tao. Ay, itapong ganaka na ning Diyos, there's no question about it. Mi po ko question na ning ganaka na ning Diyos, balo mi po, paniwalan mi po maganaka ning Diyos. Pero ito pong ganakada ring tao, medyo makaduda pong bagya, lalo na kayong panahon na ini. Dakal po mga rock at tao, gawan dayong sabla, makagawang masanting, banta mo milabas la. Tutoy ta, ko naman po de-deny, ing dakal na malyayaring marok kayong panahon na ini. Pero tamo mo rin nalingad, inghe naman mo mitdaing ganakana ning tao.
Kapilan pa, itang sinikat ya. King social media, itang ausan da pong community pantry. King kalwat a panahon, ngini ko pa ikiting makanyang klaseng bayanihan ka rin Pilipino. Nung mitda na yung ganakanan ng tao, naman naisip ng tao ita, ng Pilipino ita. Kapilan pa, mamasa kang dyaryo, mamasa ka king social media, at tinatating kang akit, vestiges of the goodness of the human heart. Ganaka na ning tao. Mitda. Magtiwala. Dagdagan ng kumpiyansa. Hume kayo. Nako, magdalang na naman. Nung yemoy kaya ko ang kailangan. Uling mayap yung Diyos. Nako, paboren. King kaya ko ang kailangan. Uling mayap laring tao. So, panda kayo. Eko mga ilangan. Ako po na akong kabilib ka rin Paris Priest. Pota pong pagawa lang, halimbawa, pisamban, pa-renovate lang kumbento o na ano mang project da. Man po manayang makumpleto ya pa yung pondo. Basta tin lang, dita ka pera, paumpisada na yung obra, tambing da pong sabyan. Potang hikit da na rin tao yung obra, munye na la. Potang may gumpisa na yung obra, datang na yung saop. Siguro po, keting kaya katang parokya, aranasan tamo yan. Ikit ta na yan. King kaya katang biye, akakit tayan. Eko magtaka, kasakit yung biye ngara. Pero milalabas yung Domingo, milalabas yung pabulan, milabas yung pabanwa, meka demo mambalo makanano. Eka maniwala, king saop na ning Diyos. Nga na po ning metong akasebyan, He who gives us teeth will give us bread. Ing memye kaya katamong ipan, di na nakatang apangan. Wapi naman, di na nakangipan ng Ginoo, nakadinan pigamitan karengipan na rin. O among, siguro retang alang ipan kaya kayo, makanano kami pong alanang ipan. O di na nakong lelot. Basta di na nakong pigamitan, king nano mang binye na kaya kayo. Kasanting ng pagganaka, lalo na kayong panahon na ite. Ing taong matibe, kumpiyansa, king kaya pa na ng Diyos, at kaya pa ng kapara ng tao, kagisanan, magkulang, mangailangan. What a beautiful reminder for all of us. Huning kay, atin tapang pagselebra ni San Benito, King Biena, biyeng grasyang tatanggap king grasya na ning Diyos at kaya pandaring kaparan tao. Kung tutusin, King Biena pong San Benito, as naneng karakalasangkan, ban milako kumpiyansa, king tiwala na ning, king grasya na ning Diyos at grasya na ning ganaka na ning kaparan ng tao. Uling reng mismong kayabe ng monghe, pigtangkan dempaten. Pero may walang kumpiyansa na, king ganaka na ning Diyos at kaparang tao. May koya. Likwa nala, may ngilagya, kariteng taong bisang makamate kaya, at may gumpisayang bayong komunidad. King Biena, ing Biena, metong yang patutu. King taong kumpiyansa king ganaka na ning Diyos, at ganaka na rin kapara na, magkulang, kagisanan, mga ilangan. O iting kaya katang pangadi kaniting misa. Dagdaga na sana ning Diyos ing kaya katang kasalpantayanan, king kaya pana, at kaya pandaring kaparatang tao. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. In Diyos, pang mayupayang tutu, di na lang kimbanwat yato, at kang Yesu Kristo, ang ginuta mo. Pengagliging upaya ni Banal Espiritu, bibait ka Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Ponsyo Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, mi taya karimete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pebaita siya banwo, makalukluk wananin Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan namang keti,
ban mo kum karimabi ang pumenga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santos, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubdirang mieding mete, at king biye alanganggo. Amen. Itamo at ding anggang galame ning kekatang komunidad, hausano ning Ginoo, ban ipabalo ing mayap abalita. Manalangin tamong miyabe-yabe para king metong at metong, ban makibat tamong king ahos ning Dios agpang king grasyang pigkalub na king balang metong kekatamo. Natamong manalangin. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ulitan tayo po. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, kakak at kimi lang tao. Dapat inaos mo rin Moses at Eremias, ban magsalita at manimuna. Gawan mong alang pamagalinlangan ing siwalami, anting keka. Agyang karing taong makasadyang makiramdam. Inya ngaming manalangin. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, manasan lamong maglinis karing karelang lambat. Dapat inaos mo lang maging kekang apostol, ban mikalat king kekang maya pabalita. Gawan mo kami namang alang takot misalita, king kekang amano. Inya ngaming manalangin. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Tuburan mo kami. Ginoo, talapan yingil yang buwis, ang makaluklok king keyang opisina. Dapat inaos me i Mateo, ban pakayap tao at palwal karing demonyo. Sugatan keman, gawan mo kami namang talapanulo. Inya ngaming manalangin. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, talaturula mo, o Cura Parroco, o talagpagobra. Dapat ausan mo ring kekang tawan, karing karelang komunidad, ban paintulutan ing kaya lang hustisya, ban mamingwa karing kalulu. Magsalita ka kapamilatanda, para king sablang matulid at mayap. Inya ngaming manalangin. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ngayon po, aduan taming sarili tang kapagnasan. Waman da kalasangkan, ban milako kumpiyansa, king saup na ning Diyos at ganakading kaparang tao. Uli na ning miyayaliwang problemang kaya katang harapan, miyayaliwang kapagsubukan, kaya katang daralanan. Anyawaran tamo yung grasya na ning Diyos, king saup ng San Benito, king manatilitang sasalpantaya, king ing Diyos, nakatapaboren, lalong-lalo na kaniting panahon. King padalayang saup, king danasan tamo yung kayang ganaka, kapamilatan daring ganaka, daring kaya katang kapara. O Diyos sa igpami, bustan mong ing biyet mensahe ng Jesus, agyagana kami, ban pagnasan ming ipahayag ing kekang katutuan, at inguri ning kekang kalayan, king balang metong ketiking yato, bayang maging Ginoo, ring sabla, ing ginuming Jesucristo. Tiaduan mi kapamilatana, ngenit kapilanman. Amen. Kanta tayo pindalit para kayong pamagsadyang ngayon. Talakad na po rin at makasadyang mag-offer. Tanggapan mo ay
kayo kapatad, baning kay katang daon matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan tuto. Tanggapan na sana ng ginuitin daon karinggamat mo. Kingi kapuri at kaligaya ng kayan lagyo. King kaya katami ka sa plala at magilog ng Santa Iglesia. Gino, tanggapan mo lareting ay ning kekang balayan, mananasan ang iting Eucharistia, so pana kaming sumulong king kabanalan at kasalpantayanan. Tiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayungan. At keko antimurin. Yat nayo ren pusoyo. Kayat nano king gino. Pasalamatan tayo, ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati o igpa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, inyang mi kasalala ring kekang anak at mi parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo keka kapamilatan ning daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo ring kekang anak king kekang Santa Iglesia, ban maging metong la igpa. Nung makanano kayong metong ika, imbugtong mong anak ating banal espiritu. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banmo. Daralit mi kekang ligaya, layon makyabe, kingalantok ng dampamamye kapuryan keka, ngaming kakanta. Tunay kapit banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo saret ngayon king Espiritu mo. Ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusan loob kin pamaylas at kamatayan kinwanin tinape, pepa salamat yakeka. Piraso ni at binyene karing kayan disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti ang kanakong katawan, amidahon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan kinwaning kalis. Pasibayang pepa salamat keka, binyaning kalis, karingkayan disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kekayot para karing sablantao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kay kami ang gaganakan, ang suplimong bebe, kay kami ang pagmasusya, maligayang pamagbalik mo, kay kami ang parenayan. Amen, amen, amen. Inyang eni gaganakan mi o igpa ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ing anak mo. Daraon mi akeka iting tinape nimbiye ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming ipagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong nimbanal a Espiritu. Ganakan me, pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king mabilog ayato, ban may ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, ati Florentino, ake kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mula naman, di kapatad ming pepaynawan at maninayang sibling miye, lalo na di Maria, Mariver at Carmen, ading alwa pang mayang unabi. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king dia lang angga. Ban kaya benang Maria, ing birhenin during Diyos. Kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, lalo na, San Benito. At tinupad kay malmong kaburian. King kakabaning Panaun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tutu kagom nim banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, amen, amen. Amen, haleluya. Purihan niya ang Diyos, purihan niya ang Diyos. Amen, haleluya. Amen, amen, amen. Amen, haleluya. Nilalabas tamo, king aldo-aldo, uli naning ganaka, at kaya pa na ning Diyos, at ding kaparatang tao. Anting kapasalamatan, kaniting grasya, idaon tayong panalangin, tiro na mismo kaya katamo ning Ginoo. Pami at Chuan, isang maning lagu, datang ke kami,
ikabos mo kami o ginuging sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bahan king kasopan ning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami king panyatang ng Hesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan, ning kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan, agpangking gaboryan mo ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng ginuman tabi parati kaya kayungan. At kaya ko antimurin. Yabot tayo kimbala metong masayang paralan ng kapayapaan ng Kristo. Kapayapan kaya ko nga po. Nyo ing ginutang Yesu Kristo, ing mitutubod kaya katamo, yang kaya katang kayantabe, kimpa maglakbe. Mapalatam, ita mo nga usan ang tanggap king kayang katawan. Ginoo, ek matampantanggap ko, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Tawa na dayang Kristo, dala na katahan sana kimbiyela nangga. Amen.
balugong at sukaking siping ko. Mamantabi at maningat ingeko. Pinatataku, abem ko. Nausta ka, kinlagyo. Ako'y ginumo, mantabi ko, indemo, kapilan man, o anak ko. Ikang ikalugin ko ang Panalangin kang San Jose, siklod mo po. Bapo talalingap nin talapagligtos, esposo ning Nuana Birhen Mario, keko in Diyos penibalane ang anak ng bugtong, keko ay Mario, minilino in kapanaligano, kambemo i Kristo, mi katawan niyang tao, Nuana San Jose, keko kami mo naman ipakit mo metong kang igpa, at tayran mo kami kindaklat nimbi. Adwan mo para kay kami ingrasyo, pakalulu ang ponsikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami, karin sa blang marok. Amen. Orasyo Imperata, laban king COVID-19, itamo nga po. O mapamakalulu ang pumapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit apang mangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang nakalakasakitan kay kami, at may kamatayan o karin nakalatao. Adwan ming keko, imbaligdan mo kaming mit mong lugod, at iatchat me kay kami, imakagulo mong gamat. Ing takot mikin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masawal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lo, ring tao mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Ipanalangin mi lo, ring bekap mo min pambansa at lokal, ban mamili at sarila mo,
karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupusno, iting pandemyo king bansami. Ipanalangin mi lo, rin doktor, narsis at din sablang lilingap kami sa lunan, ban makasuyulo ka ring masakit, kambening beluan at masabal, pagkalamulang kabulasan, king kayusipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling din sariro, king pamaglingap ka ring masakit, mula paborim iyayawo, kaniting sakit. Ipanalangin ni Loret ang miyawano, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainuan, deta mayango nabi. Pagkala mo kay kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap din sabla, at ban makasahog kami, karetang mangailangan at pakakalulong. Manano na sano, paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabis kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon terana kami king pamagmayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayang punan mo, magsakdal kami magkanlong o kabanal-banalan na indunin Diyos. Emo sana pisawili ing aplis migeko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kami ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kananuanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Benito, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan ni Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Panalangin tam. Ginoo kapamilatan ning pamakirake making misteryo na niting Eucharistia. Bustan mong imagligtas mong lugod, lumabong karing puso mi. Ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Nuklok ko pa po sa guli para pakiramdaman tayo mga itong karekang katangkapat at madreng Benedictines. On behalf of our Mother Angelica and the community, I would like to thank everyone, especially to the devotees of Saint Benedict, na sinamahan kami simula pa ng Novena Masses. Dakal pong salamat sa inyo. And also, I would like to take this opportunity to thank doon po sa lahat ng nag-serve na choir. Maraming salamat. Doon sa mga altar servers, the COMLEC, and also, especially to our main celebrant today, Reverend Father Aljim Tuazon. Thank you very much, Father. Sa choir po natin, Senior Santa Monica Senior Parish Choir, salamat po ng marami. Especially, maraming salamat to our very kind-hearted parish priest, Father Serrano. Thank you very much, Father. Sana patuloy po kayong maging devotees at to deepen your faith through Saint Benedict. Prayer and work, ora et labora, that in all things God may be glorified. Thank you very much po sa inyong lahat. And also, nais ko po i-announce, yung nais po ng oil ni Saint Benedict, yung gusto lang po,
pwede po kayo magpila dito, but we have to observe social distancing. No? Maraming salamat po. God bless you all. Ingino mantabaya ke kayungan. At kekawan timurin. Idukuyang buntok yu para king bendisyon. Ing Diyos pigkatiwala na kaya katamo ing kayang misyon, ning pamanatad king maya pabalita, ning kayang anak, king metong ayatong manalig king sarili, makasadyang tanggap kaya. Ita mo mismo maralas may natamong patuto, dapat sukatang magsalita, kapamilatan din kaya katang amano, at paralan din kaya katang pamibiyebye. Mananasanang ing Diyos mismo, yung kaya katang maging sikanan, at panwanan ako sana kaniting obra, at bendisyonan na kayo, ningigpa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Imisa mi daon umena kayo, ipasyagya yung maya pabalita ng Diyos, karing kapara yung tao. Salamat King Diyos. Gracias, Domingo, kaya ko nga po. Happy Fiesta! Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakad mo po ring sasengsing kaya katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Ding mila ko kabyayan o kapanintunan, mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit no king COVID-19. Ding aliwa, baka mainit na lo. At mabubuisit uling nila makalwalwal. Panalangin ko pinpuing sana akabisan tayo ng pare-pareho ing negatibong epekto na niti king kakatang pangkalahatan na kalusugan king pamikakatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo kaya bing pisangban karing mituran financially kaniting pandemic at pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo kinging parokya tamo kabilang niya kareting mituran kareta pong first 9 months ko kaya king
parokya, waling dintang ko kini May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong may makbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamay kuryente, pondanom, yung maintenance tamo, yung aliwa pa pong programa nga dapat tustusan. Siyempre po may bawas na resisimba at may lakota mo rentals kareng king hall, ang po pa king mortuary niya makanyan pong nanapin may langining kay katang kabaning tipan uli na niti din po nga beko keng finance council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kay katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamihan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa na yung makali kong pondo para panustos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council bahan makapagpalista kayo. At adinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya iskan yung code king baba. Sa asan ko po, kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana yung ginong Diyos, amayupaya, yan ang balang mablas, king kaya panyod ganaka. Ini po yung kaya kayong talasuyo, among nga rin Serrano. At bendisyonan na kayo ng Diyos, amayupayan ko to. Ingid pa, ang poning anak, ang poning Banal Espiritu,